Kashnong nong dingan kabahap hapok ka umsning constituency Ribhoy District, kalalong kaway na kishnong kabasya inok konswet hakibor sorkar, hakabayaday bat kajing siya pensateng ya kajing penbahaka surok kali na 0 point. Ketika surok banlek siya nong dingan kabajalan kumbah 1,000 kilometer, kalalong kaway na kisurok kabala siya pensateng da kibor ketenat PWD, laken no ubak dip pathaw rang bakshnong, habayakren siya kilat pathay kubor. Ketika surok kadai kabalamang lembaga Rural Infrastructure Development Fund, nadu usnem arjar kanyo, bat tat hadu mentala pensateng, bat la syubu tang umau kerteng bala penmang banshnaya ka. Henry hadien kat tu kat Nepor, ki nong elam shnong kila yo jingtep, ba katai kaskem lara no syakawai kaphang, lami ka jingken tho na ki nong elam shnong, ki beladon lang na lor urang ba shnong, saki weipat kentup yo ba dinas thankyu sekretari shnong, bat u advisor ba PT Marwen. Kumta ki bor shnong kila ai portang hapo ka khatsan sngi, baka sorkar kan juba bat pentri kamno ya katai ka skim, bat lada ka sorkar kamla banle AA, ki bor shnong kimban seben ujorno da ka PIL syaka ying bishar ka Meghalaya High Court, bat kumjuru ban pensange tri kam na ka power station ka stage 3 ban penmi boarding, kat bompat urlong ka jingsna ya ka surok. So, nakaliang tong ka shnong nong dengan, kadi ka shnong ka ba don hapo Ribhoy District, umsning constituency, te nakaliang tong ka shnong idon ru ya ka jaka penmi boarding ka stage 3 power station, hamni hapo shnong, te hakabayday bat ka jing khot jongi ya ki media kan ka por ka bamenta, ba kadon ka hakabayday bat ka surok, te haka arkunai tarik akos arjar khanyo ya kan ka surok jong ka shnong lawan bu maunong dim dagi lainut ki menteri jong ka sarkar kongres hadin ba nakaliang jong ka shnong ila dak dak jing smoke komen nomor ka jing sniu pla jong ka surok ba kin siang no lawan bu da yo maunong dim ban siang no ka surok hadin ba ka jing siang ka surok la ya chakman nakaliang jong ka shnong ila pen kan mau berabor haki bor bahalor ban pendep no kham kloi nomor ka jing sniu pla jong ka surok te hadien ba kashnong ila ngap kading siang tu kontraktor ya kakam kalayat te hadien ba nakaliang jong ka office na po umsning division kilawan bu ya ka kading ka signboard kabadai ka date of complete ba ya ka surok la dep ban siang lut baro bat ya ka pisaru la dep penat lut baro henry nakaliang jong kashnong idap da kajing snong lingo ba hakajing don kat bat pi play i ba surok kabadai ban poi hadu hapo bad katkum balabu monong rem 4 siang handai kane ka kot kane kadai ka date of completion ka piru na kaliang chong ki press pila ban sendor une monong rem mana kaliang chong ka office ka la pentikna bala dep handai nakaliang chong iru masuan bu ya kane ka date of complete ba kane ka sudok la dep bila late ban ya kendu ya ki engineer USDO hapo umsning constituency bakumno kasudok tingi stay siang handai kini kisngap kia bonkam kaban le kumne kumtai te nakaliang tong kasnong ila le kendu ya chief engineer ila kendu ya secretary bat hakabakhatdu ngilai kendu iba preston ba nakaliang tong iba preston ru umwei unong yalam papau gajela ba hakapor bang yakren yalai bat i advisor jong kasnong ba hakapor bang yakren ila pen i nakaliang kikot kisla baro kat kum umau nong dem ini kikot kisla kidon ba ngiwan kendo ya i ba preston tersong in charge jong ka PWD te nakaliang tong i marmar hi ila mencur ba yakan ka kam kadai ban yo hi kan ka snong nong dingan yakan ka surok hadin ba nakaliang jong ba preston ila phone ya chief engineer ila phone ya ii badai pek hang ne hapo umsning division but ila phone ru secretary ba kan ka kam dai ban siang no ya kan ka surok hapo jung ubdai me arja khat khandai kajing ya kren ba preston kalong ba ila ai ka kren skinal ba kan ka surok dai ban siang baik namar kat kum kajing tho ngila bu hai ba preston kalong ba deputy chief minister kalong ba ya kan ka surok kamut ya kan ka surok ila pentikna ba adep divert syakawai pat kajaka ngimtip i divert syano
mal baka sulok ka klempoi hapo shinong dan nakaliang chung iba prestun ilafun bariban pendep bat kontraktor ru leya penbet iba prestun bu kontraktor baterai yang ka sulok ka barim namal de kontraktor ba biang ha ka jing trai dan nakaliang chung ni bat chief advisor chung ka shinong tidak muncul bu trai hiune ka kam hadin arsngi laisngi untuk kontraktor ru la penpoi ke GCB bat hadin baka GCB ka la poi te hadin baka GCB ka la poi ula trai kinala ula penkhut kinala ki aka bu ula penpoi ki mau ku makatu ka nekali te hadin pat ba kakam ka sange no nakaliang chung aku murang ba sino nga phone ya kontraktor ang balay ki sange ka kam wong nakaliang chung ka work order kam yat tre syakmat nakaliang chung ka work order kam yat syakmat kadon menta hapo usketeri dan nakaliang chung urang ba sino klempen slam hi late wood syaka syapo chief engineer late biang so under secretary so secretary basu additional chief engineer chung ka peludi ngalai kendu bahkan ka kam kadon hang tei hapo kami chung secretary habang ngalai kren ng baki parlok ki bedon ba ili kendu iba prestun hadin mangilai kendu biang iba prestun ba ila phone ba kan ka company no syakmat hadin mangalik mi biang secretary ong kakam na ia kala ia menta la don syapo planning nakaliang chung ngalai kendu ya ki officer ba dei pet chung planning ba chung ka finance henry imat kan ka jing kendu ko jongi kadon ka jing peluit hang ne hang tai ni nakaliang kasinong na takadaw baka ka kam ka jing yakren ka jongi haka jing syang ya ladu bawan nadu bawan bu yung ne ya kan ka deed of complete nila mut ban yat no ban khot ki press mar ki ban yarap yangi na haka jing kutla nila mut ban khot ki press nrai kum ka dor bar sinong bang isim ya ka sinjam ba in hap yat chwa daga jing yakren om bangin chule la ki press om bangin chu ya le yung yat daga jing yakren ile yakren kum mga labatay nang sedang ba ka jing yakren ka jongi kolong ba kala dei ka ulong ba bang ila yat la bon klik isnem nadu la saus nem menta ka kam kala yat hapo ka jing yakren timat kan ka jing yakren ka jongi kampoi station dan nakatakadaw ong ipiba kiniki officer kimnut ban yat yang kam syakmat ban yo ya ka work order dan nakaliang tong kasinong imban se ban sim kan ka senjam ba menta ka de starik ban ni aipor artayo ya kan ka sarkar ba kan siang no ya kan ka surok bat hapo artayo ka de ban penyo no ya ka work order bat da ka mensim trong ka snguk khia kum ka do ba sinong ba lada kadang sngap minthi ba hapo artayo menta ka starik hapo ka santarik nakaliang trong ki plida ila deplong ready bangin ujor na ka PIL hapo kaying bisar kami Meghalaya High Court te nakaliang chong irong ikepat leng ba chong piki press ba pinyarap lem yangi hapedeng chong kakutlat ba kin yoi bat kin le no ya kakam hakabay day pat bat kajingmi hapo ki WhatsApp bat hapo Facebook ba halo kajing bomsin khia chong urang ba sindong ki bedu ki bayat nang nela po kasurok na markan ka surok nang ngi ba mundai bayat tang kan ka sinong kan ka surok kawan nang tay na po Eastern West District na po Mairang ki breu de ki potli ki sinong iyat na kan ka surok iyat na kan ka surok na ki potli ki sinong iyat na surok bat ni don ru kumal batay meneba ni don ru hangne ya ka caka trekam ka caka penmi boarding baki chief engineer USE ki staff ki he ki han jong MSL ki wan ban tray hangne hapo kane ka caka trekam caka penmi boarding hangne hapo stage 3 sit kili barabor ba ramba sinong lanon siang no ene surok ngongin sa siang no menta kadang sa hakajing penbet dan nakata daw ya kan surok mendai ba pendon kam tang ka sinong bajongi handa ya kan surok la pendon kam ro daki he ki han jong katanat sarkar ka badon hangne hapo ka sinong dan nakaliang jong ka sinong i kerpat biang ba ladang imyo cingsai hagini gisngi bangin sa ngimban se ba ya kan ka cakap penmi boarding ka badon hangne imban se bangin khang spasipor bat ladang i khang ya kan ne lada cia baka shilong kan lip light kan mau ba ki badon kti ban le kan ka kam kin hapsim ya kan kit kli pat ka sarkar ka barim ka ba le ya kan ka kam kan hapsim ya kan kit kli lada cia baka shilong kan lip kan ngin penlip ya ka boarding lada cia ba kan ka kam long ngan ya khun bet hadu banda job
Bat ka jing ya khun ru kan dei da ka jing khun da ka jing ya keren bat ka kam ka ba in le kum ka bor trong ka da sinong ka ba upat ba pun kham ti yang i kum kinong ya lam trong ka sinong hakapor ba ki wan bu ki laingut ki menteri sarkar ya kan ka skim ban siang ya sudok la le la ka under RIDF la ka skim RIDF trong usnem hajar khat nyo bat hang ne lawan bu da minister trong ka Piluli road udai Shri MM Dango bat hakajing don lang Shri coming one yambon bat kajing don lang local MLA Hakapor Dr. Celestine Lengdo kajing jerong trong kali purok kadai 1 kilometer bat katkum ka date of completion kamut ya kan purok ada ban siang henlai nakaliang iba yoi ya kan ka kam ki yoi henlai iba baladep na 4 dep ban siang hoi ya ka wei ka sinong ka baki divert lang ada pentep la ka PMGSY henlai balai ya kan ka sinong jongi pat omla ban pentep habaki la le ya kan ka kam ba ila divert ya kan ka surok ka jongi trong kan ka sinong dan nakaliang jongi ka sinong kumbang ila aipor kumto dan kerpat ya ka sarkar ba kan khamsim khia nang ba inat ni ki ba iting ya daibat ka sarkar Sinong jengi kalayo ya kita ka probal ke ban siang sa kan sinong ka kanong dingan kat baka surok ya sa kuai ke benta nata ka daw ngikum kinukit kam sinong ni don kata ka jing dukhaman sim kamtam kinong sinong nagi kli yang rumah sinong yang aus kita sinong bari adversar ang balai kena kam habis sinong jengi kimlap pendap ya kena skim kat beswai kelala pendap nak kaya kedaw kidai bat ya kena skim kabadai hanong dengan kira sa kawai pat sinong tengi bat kum lapau kini ki Facebook yang to ya kabadai banle nak kelang jungi ngin le bai interest tam kumbang kadai ka hop ke jungi hanong dengan interest tam ban penyo ya kena kas kim ka beladu no ladam day kiji ilang kiji trilang te ane kakam kalaya sa kakut nadu kamachwa ndre yong apchwa yasha na marba in peking lada ka sarkar ka yu asngo te in leyun yaya sa kamat ay pakan le lagi juga kam benang taru kawe ka ba ngasus kam kalong ba deputy chief minister ba preston ula ay ka keluar ke pas kem apa deng jungi arngut mengilai ba kanjai no ula nang ong ruingi ong yu kontraktor banang tre kaka order ke sona dien tende kum ba pelu no menta kontraktor bu pli ulas dang mentre ngilak ay ka tien ba saya kontraktor wane tu kontraktor ulas dang mentre indre hakaliang jong ka sarkar pada kam ay screen signal ka mano menurut kapisa kumno uju perlu kapisa lada kamdon ke jimi diketin ke pasai no deputy chief minister ba uang nang tre mat ngila le kata